Silav şev baş hevanla hevîdarim herkes baş e. Li başûrê Kurdistanê Iraqê hilbijartin pêkhatin encam gelekî girîngin bandoreke çawa li pêşaroja Kurdistanê dike tekîliya Bexda û Hewlêrê. Remezan Kerîm siyasetmedar mîvanê min e ez hema bigirim jor em germa germî mijaran em şîrove bikin. Remezan Kerîm merheba bi xêratî. شەوا باش لەسەر خێرێ بن و جارێکە دن کێفخواشم ئێمە بە هەڤڕانە divî demekî pir girîng da. Fermo, gelek spas. Spas dikim ji bo tevlîbûna te gelek spas dikim. Aniha hele hazir divê saetê de hilbijartin hemî hatin deng hatin jmartin. Rewş çi aniha li Iraqê li başûrê Kurdistanê? He di rastiyê de yekem ez pîrozbayî li gelê Iraqê bi giştî dikim û bi taybet gelê Kurdistan li başûrê welat ku hilbijartin bi aramî derbas bû yanî tu zerarekî madî manawî bi taybet zerarekî ruhî giyanî yanî kes nehate kuştin, kes nehate birîndar kirin. Hem kampînê hilbijartinê, bangêşa hilbijartinê, hem der îro roja hilbijartinê de bi giştî derbaş derbas bû. Rast e di demên rojên dawî de hinek ew çêbû. Lê îro di dema prosesê dengdanînê de ew kesên ku bi tund axivî bûn îro peyamên nerm dan. Bo vê pîroz be. Ew yek. Di du di rastiyê de dengê Kurd e. Yani insan mesela em bêjin tu bêjî mesela partiya A, partiya B yan partiya nizam kem partî çend kursî hanî di rastiyê de heval bedran ewa dengê Kurd e. Bi zemanê berê li 275 yani Parlamena Iraqê 275 kursî bû. Kurd 77 hebû derdorê ew ca bi dosta wa dibû heştê. Yani em dikarin bêjin ewna 200 kursî Erebê Şiya Sunna ji me zêdetir bûn. Lê niha qanûnê guhartin çêbû. Derveyî meselê firebaznî, yekbaznî derveyî wî niha Parlamena Iraqê 329 kursî ne. Yani wana 54 kursî zêde kir. Lê cî ku kursî Kurda zêde bikin 17 kursî hanîne xwarê. Kurd derdorê 6 kursî hene. Lê heger bi kota dibêjin yani birayên me Mesihî yani ji olên din netewên din Kurd dikare derdorê 62-63 bîne û hinek yani partiyên Kurda di nava Iraqê de ji endamên Kurd hene. Yani ewayî ku li wir xwe kandîd kirine Kurd belkû bigêje 65. Yani jimarê Kurda li 329 de. Yani wate ewna nêzîkî 270 kursî li me zêdetirin pêştir 195 bû. Di guhartina qanûnê de kursî xwe zêde kirin yê Kurda kêm kirin. Ja min ji bo çi vî dibêjim zanî ji bo temaşevanên hêja heger Kurd 105 kursiyê xwe jî hebe bandorekî xurt di wekû rêje nikarin li ser dengê yani bixwazin qanûnekî ji bigorin Şiya Sunna yani Ereb zorîne ne. Lê îrada Kurd e. Kurd di prosesa demokratîk siyasî de deştar in. Yani Kurd nikarin baykot bikin. Hebûna Kurda li wir girîng e. Bo vê em bêjin partî piştî wî yekîtî em bêjin yekgirtî û rewtê helwêst newey nû komelê dadgerî berey gel ewana bi rêje 1, 2, 3, 4, 5 deng hanîne. Bi fikra min hilbijartin temam bû heval bedran. Bîra te tê berî vî 10-15 roj me axivî me got bira hilbijartin temam be em ê biaxivin. Em platforma bedran dere îro kesayetî we û dezgehê we ragiyandin em û we ve wekû du bira du Kurda em vê platformê bikine platformekî bangawaziyekî yek helwêstî
یک رهی یک دنگیا گلی کرد بفکر من پارتی یکیتی یک گرتوی اسلامی روتی هلویست کمال دادگری برای گل هگر کرسی ببه اونا دوی همو اف کرسیانا به یه خوب بزنبن یا وکوی یک تیم یعنی وکو یک تیم ام بیژن دوی به یه خوب بزنبن بگی جا 6 کرسی زیاده تر کمتر دوی کرد خو کرسیش دیار کرنه دوی اما وکو یک تیم یک فراکسیون پیک و کار بکن لدمی بری دا ام بیژن پیشوی چند وقت کی ده مسئله حلبجه ببه پارێزگە هێزên Kurda hemû ew li Bexda fraksiyonê Kurdistan ewna di meselê Helebce bibe parêzge yekdeng bûn. Mesela bi temamî rûniştinên parlamento baykot kirin. Yani yekhelwestî yekdengiya Kurd wa kir ku Helebce bibe parêzger. Di dû di meselê meşê xelk da یک هلوستن یک دنگن و هر وا حکومت کریم کردستان جی یعنی اوانا ایرو شوندا دوی چرکی شوندا هر چندی انجام دستپیکیه دوی کمیسیون انجام داوی راگینه و به فکر من دوی چرکی شوندا کامپینا هلبجارتنا تمام بود اوای تیدا گوتن هفرا گلی گوتن یان هفدو ایشاندن اوا تمام بود لور ها دوی وکو برا خوش به یک تیمکی وکو نونر کردستان نه نونر پارتیا یعنی وکو نونر کردستان به هفرا لوی داری خبات بکن بو به دستینان مافی کرد و به تایبت مسئله دستوری زیادتر لپینجی ماده دستور جیبجی نابه مسئله معاش لسر کردا کرنه منتک بو من هیویدارم لوی داری به یک هلوست کار بکن و پارلمان کردستان جی لوی داری دوی کارا به حکومت کردستان دژ حکومت آوا بکن به تایبت طرف سرکه پارتین فرمان راوا پارتی یکیتی نه و همان دمیجی ببوره و همان دمیجی امبیژن اوای هری اساسی همان دمیجی او راست که همان دمیجی اوای هری اساسی دکاری اکران دکاری از اکران دکاری مزن بکی از نکی پیام کی بدم زانی حوال بدران اوای هری اساسی اگر تو تماشا بکی من وی داری آلای 5 اندام انجمن آسایش فرانسا بریتانیا آمریکا روسیا چین همان دمی کازاخستان او ولات من لحاتمه در وایوی آلای امبیژن فلسطین یعنی آلای فلسطین یا یکیتیا اروپا یعنی 5 اوانا یکیتیا اروپا UN 7 فلسطین 8 و آلای کردستان ببرنجار پیشتر آلا او ببو با عجله او ببو نه آلای کردستان هم بیجن مزن یعنی اوات بو چه من اوات دانیه که پیوندی از نهات مسروی خاله یما وکو کرد اگر پارلمان حریم کردستان کارا ببه حکومت آوا ببه یما دوسیه کرد در ناف دولتی دا چا فلسطین مافی دولت بون دگره دوسیه کرد جی بهیز دبه بو وارگرتنا مافی دولت یان جی اف ستاتوی حریم کردستان واره پارستن همان دمی پشگیریه بو باشوری ببوره بو باکوری کردستان پیواجوی آشتی بو چرسریا پرسا کرد همان دمی پشگیریه بو روژاوای کردستان همان دمی پشگیریه بو روجلات کردستان مثلا ایوات زانن ترامپ پیشوازی لعمد شارا کرد اگر کرد به حزبن دکاره پیشوازی لبریز مظلوم کوبانه بکه یان جی هری کم ده گفتگوی احمد شارا سوریا و امریکا لگل ولات دنیای کرد جیته دا بشتر بند دمین بری دا سروک بوش پیشوازی لسروک بارزانی و سروک طلبانی کرد ده دما بری دا هی لزمان کنگرین 89 سال نودی مثلا کردا مثلا نمونه که سروک مامجلال دبیجه هگر
نونر عراق صدام بشتار بن ام بشتار نبن کردستان باشور سرکردین کرد هند گلکی بهز بون در و دما کنگره اپوزیسیون چید بو ری ندادن حزب بعث جماعت صدام بین یعنی جبر کو کاراکترین بهز هبون یک دنگ بون و یک هلوستون بوی برس بدران درزانی یعنی زور مهمه که یعنی اوه دمی من اب نمونه چما هینا اگر کرد بهز بن یعنی دکارن وا بکن اوانا کسی سرکه بن نه سوریا از دخوازم وی بیجم هل بجارتن تمام بون پیروزباییش بو گل کردستان دکم یا هری داویج از بیجم یعنی کرد دوی هل بجارتنی دا ورها دوی 4 سالا دا و کارش بو دستور جیب به دستور بکرن او یک دستور عراق وکو پیویس نای جیب کرن دو مافین یعنی مادی ام بیجن معاش کردستان وره مسوگر کرن دا سه او هری سرکه ماده 140 مسئله کرکوک و او نافچین که در و اداره حریم کردستان مسئله کرکوک و نافچه دن شنگال و مخمور و او نافچنا بوی یه مدل دمه که اساس دا دجین برای کانال و اوی دیساج دخوازم بیجن اگر باشوری کردستان به جدی به یک هلوستی به یک دنگی خباد بکه اف قواری حریم کردستان ستاتوی حریم کردستان تی پارستن دبه خیرج بو باشور و روژاوی کردستان جی بو کرد به گشتی جی و حتی نی دکارن هیدی به فکر من لگل چند سرکرده سیاسی آخویم وانا جی دبانگیشی خدا گوت من یکم کس بون عراق دبه بوه یعنی پیشتر جی گوت بون عراق بوه کنفیدرال بر یکم کس بون گوتم حریم کردستان دبه بوه کومارا کردستان دبه من خبات بکن عراق بوه کنفیدرال حریم کردستان جی بوه کومار نهال روسیا ام بیجن فدراسیون روسیا بیشتر 22 کومار بون نه جمار زیده بیه فدراسیونه بس کومار تیدانه کومارا ششنیستان کومارا تاتارستان کومار تیدانه بوه اف حریم کردستان دویم بکنه کومار نکو بکنه دو اداره سلیمانی به سر خوبه یان هولیر به سر خوبه به فکر من مسئله وزارت کی مسئله دزگه کی دوی لسر ریک بکوین کردستان مازنه یعنی علی به ولی به امبیژن سیلوان به سیپان به زاگروس به جودی به او ناو کردا هر کسک هر کره کی کرد وزیری نافخوایی به یان وزیری پیشمرگه به کره وی والاتینه او وزارت جی وزارت مه نکل سر وزارت کی ام همون ناکوکیا او بکن جامد دیسا بانگوازی دکن به طیبت جبو پارتی اکیتی بو سر کرده ایوان جبو همو آلین سیاسی البجارتن تمام بو به یک دنگ یک هلویز بچن بغدا و کردستان جی بهز کن کرم که چه فرقی هه و مثلا کردستان ببه کمار دنابرا ریوبریا ایرو یا ببه کمار و چه فرقی چیه ببه ده پراتیکه ده دیسا جی و دو هرم نمینن مثلا هرم سلیمانی هرم هولیر نهاج جهف جدانه اف جی حقا ده قدان او نتیوی ده پر خوش نای دیتن وکه دو هرم جدانه راسته تزانی که بالکیش قاشو باز کربون هزا پشمرگه دبه یک ارتش که نتوی چه دبه جالی آبوری و دبن یک همو هرم دبن یک چما وسا دو سری هنه لکردستان اف پرگالا کماری تدبیجی یعنی جمهوریت کردستان دکاره به مسئله حال بکه فکر مزن کریم راسته زانی مسئله که معنویه حوال بدران هرم جوده کمار معنویه یه ما وکو گلی کردستان کمار آگری آرارات هبو پاشایتیا امبیژن سلیمانی هبو هریمه که کردستان کافکاسی هبو لهوی بس هری اساسی اوی سری کردا دا ماه یه ما شانازی پیدکن کمار کردستان پیشوا قاضی محمد او پیکری وی لیره رسمکش وی داره پیشوا قاضی محمد هریم ببه کمار معنویت که خو کردستان باشور نیفچه دولته دی فاکتو دولته دی فاکتو کتن ناوی بکی کمار
عراق ببه کنفدرال یه مگاوه که دچن پیش ده هوال بد یعنی تماشا که اترا بیجم نه تماشا که ام بیجن اوا ندروانه بیجن نمونه ام بیجن اوا ندروانه ام بیجن اوا پلگانی وینه تو لور سکنی ام بیجن هریما کردستان تو تی سروی داری دوی کومار لسروی دولته لیکو تو بی خارتر دا خرابتر دبد تو به هیز دبی کدام ببه کومار ترا بیجم زانی مده پیام خدا گود از اول بدران استرا بیجم استفهم دکم متى مبری آخوی دا تشتک جمرا گود زانی تا گود اگر دستور سویت یه سویس را ببن ترکیه دستی بیرتنه دستی را سویس را ببن ترکیه اگر زینیت نه گوهارتن جیب جینام راسته یعنی از تو بویدن هم فکرن از نه شما بحثا دستور دکن لعراق دستور حاکم نویساندن جیب جینامه از را استفهم دکن یعنی تو دبیجی اگر کومار جی نبه ببی دولت جی اگر زینیت نزیک بو نه گوهارتن مسئله دو اداره‌ای دو زونی نه گوهارتن دا فرق اک چنابه راسته از وی زانم اولی از جی دبیجم هم لگل تا هم فکرم یعنی هم ده شکل دا ده سترکتورال دا ده سترکتوراوی دا هم ده شکل دا ارگانیک بکن کومار ناوروکاوی جوار داگرتن مثلا استرات شتکی بیجم ده هلبجارتن بری دا شرط شد بو هف دخستن هنک هلبجارتن بری دا خلق جی دهات کشتن نه هلبجارتن نهادا باشه تاني او فاشيستك تيروريستك لهزه امني لدوش خورماتو ایریش گنجه کی کرد کر سر آلای کردی ایرو ام به توندی وی شرمزار دکن طفل شرف و کراماتاوی به بزواکی دن به توندی شرمزار که قربان آلای کردستان دنوانم او فاشیستانه او تروریستانه زنی وزارت پیشمرگش داخویانی دا او گنج کرد شرف و کرامت کرده بروی از وید زانم اوید تشتی تو دبیجی یعنی هم ارگانیک ببن کومار عراق جی ببن کنفدرال و گلی کرد جی گاوه کی دکاره بچه پیشتا زانی حوال بدران یه من نکا ایولوسیون مثلا تنال سویس رای دمه کی دریش پیوسته اوانا مثلا آلمانیا فرانسا چند سال شر کرد اگر بکوی دیرو که سویس راجی گلین اوروپا شر 30 سال 100 سال بریه اوانا جه به مرحله ای که دریش هاتنه روژا ایرو لامریکا شر نافخواهی نافبینی باشور و باکور لزمان جون آدامس و جورج واشنگتن و او تشتانا تاریخ امریکا زانی بریوی 150 100 و چند سال گلی کردستان جی گاو به گاو ده چپش باور بکه افل بجارتن اینها اول بدران یه 4 سال بریوی باشتره یه چندان سال بریوی باشتره یعنی باشوری کردستان با کردستان بگشتی پیش 20 سال تاریخی که نزدیکه اگر هم بگرنه 97 98 توایی بشه کردستان به هفرا دنا و شرکی داد همو بشین اکرم ازان کریم باشه آلی کردان هیدی گاو داویجن پیش راسته بر به پیش وادشن بره نه به هیوی بن تمام باشه مثلا بغدا چوال کردستان دنیاره او هنکی که او ببه عرب و راضی بن سنه شیعی و راضی بن و شر نافخوی چنه بگلو العراقی مثلا هنکی اکران مازن که ترا بیجم اره فرمون بیجم کرم که دست خوش فرمون کرم که بیجم یعنی عرب چقاس راضینه اگر کرد پرگالا خواه بگو هرینن او گوتنا حرم کردستان جوی داری در کون و ببین کمار ما عربو سا راضینه راسته زانی لنيويورك تايمز ایرو دوبو بگشتینها امریکا اسرائیل آمده سازی ها شرکی مزن دکن لدجی ایرانی زانی حوال بدران او شرات شد به کومار اسلامی ایران او نکو مثلا دلخواز من یا ورس او دکن یعنی اف کومار اسلامی ایران به وی رژیمان نها یه بروخینه او نامینه جبو دمکی ماه وكو تهديدكي لدجي عرب سنة
پێویستی وان به ایران هەیە بۆ ku welatên عەرەبی ئامریکا گۆدار بکەن عاقڵ بن ئەفەندی بن بۆ بێنە ناو ڕێککەفتنê ئیبراهیمی ئابرامی çawa Rusya dema tund bû bihêz bû Fînlanda Swîd hatine nav NATO pêştir nedihatin heger Rusya nebe Avrupa serbixwe dibe Amerîka godar nake Rusya Putin di berjewendiyê Amerîka de ne wekû çakûçekîne li ser welatên Avrupa bo teslîmê Amerîka be çawa Hitler Brîtanya bombardiman kir Brîtanya teslîmê Amerîka bû pêştir Brîtanya hêza yekem İran ji bo berjewendiyê İsraîl û Amerîka baş e mukemel e yani İran nebe welatên Erebî di Sirî de Siûdî û gelek welatê din Amerîka godar nakin nayêne nav rêkeftina İbrahîmî û zêdetir welatên Erebî tund dibin beramber İsraîl İran heman demê bihebûna xwe di berjewendiyê İsraîl de yani gelek kes vî fehm nakin lê dema ku ew Komarê İslamî İran ware guhartin de hatiye şerê yekem şerekî wextî bû bo 12 roja piştre şansek dane Îranê İran yek dest bername atomî berde dido li navxweyî demokratîk be sê mafê netewên din bide û çar ji Çîn û Rusya dûr keve İran hiç li wan şerta pêk nehîne bo vê di salê 2026 de yani digotin biharê Erebî nizam korîdorê Dawûd hedefa herî esasî Teheran bo vê ewa wê 2026 pêk be Komara İslamî İran heger birûxe guhartinên rast li Iraqê ji rû didin rûxandina yekem zayîfbûna yekem Iraqê nod û yek çêbû Kurdistan bû navçeyekî parastî paralêla 36 tu zanî biryarê 688 li UN cara dudiya 2003 bi rûxandinê Saddam bû herêma Kurdistan dema hatinê Daeş merhelê sisiya ku Iraq zayîf bû Kurdistan hemû xaka xwe girt seda sed bi Kerkûk û referandum jî kir hem bi eskerî girt hem jî referandum kir merhelê sisiya piştira rast de Amerîka dest ji Kurda berda merhelê çarem ew destkeftên referanduma salê 2017 û ew destkeftên şer bi taybet pêşmerge û hemû Kurd merhelê yekem me got nod û yek 2003 2014 merhelê çarem bi rûxandinê Komarê İslamî İran Iraq û Şîya jî zayîf dibin Kurdistan dikare bibe komar û bibe dewlet rast e mesela heval zanî ez bi xwe te re bêjim gelê Kurd bi giştî li peyamê netewî li ruhê netewî hez dike heval bedra niha rast e seroka po di zindanê de wekû rêzgirtin yani naxwazin exlaqiyan hinek rexne bê kirin da lê peyama Kurdistanî yani seroka pû dixwaze meselê Kurd çareser be lê di serê her Kurdekî de dewletekî Kurdistan he di dil û ruhê her Kurdekî de Kurdistanekî serbixwe he bo vê te got Ereb razî dibin yan na niha di rewşa niha da evana bihêzin razî nabin lê ew guhartinê ku di rojhilatê navîn de dest pê kiriye bi rûxandinê Komarê İslamî İran û bi lêdana heştê şebî tabi yê me dikarin komar ava bikir dibiya 2005 me Komara Kurdistan ava bikir 2005 me navê wê bikira komar me dikar bû lê bi rastî jî nehate kirin da lê em dikarin vî bikine komar da û paytextê wê rast e ez gotina te nebirim lê heval merak dikin encamên hilbijartinan hevan û encamên hilbijartinan yani yene yekîtin îctimanî Kurdistan gelo pêş ketiye pêş neketiye hevalê me wî merak dikin ez ê nabêjim li Hewlêrê yenekî anha duyeme mesela li Silêmaniyê pedeke di rêza pêncan de ye tiştek wisa ye ji Amerîkayê jî daxuyanî heye ez hema wisa ji hevala re bibêjim
کرم که کرم کۆمپارێک تەلەفۆنی مازووم عەبدی کiriye encamên civînên li Amerîkayê Ahmed Colanî bi Donald Trumpa çi qise kiriye çi qise nekiriye faydeyên ji bo rêveberiya Xweser hemî jê re gotiye di civînê de Rojavayê Kurdistanê çawa hatiye axaftin çi encam derketine hemî bi telefonê ji Mazlûm Abdî re gotiye baş e kerem kêm bistin rast حقیقت ji bo silav ji bo temaşevanan spas ji bo baldariya wan spas ji bo rêza wan encamê hilbijartina Komîsyona Bilind Serbixwe ya Iraqê di rojên pêş de wê eşkere bike piştî wî skala pêra vir dibêjin skala yanî gilî yanî ew giliyê ku hene hemû kom dikin careke din pêdaçûnewe yanî careke din temaşe dikin li ku derê em bêjin kêmasî hatiye kirin li ku derê xurûqat hatiye kirin pişt ra Komîsyona Hilbijartin encam bi temamî eşkere dike ew niha diyar e Partî Demokratê Kurdistan di rêza yekem de wekû wan diyar kiribû ku mîlonek deng ji mîlonekî zêdetir deng birine behsa 29 kursî tê kirin de wekû ew li televîzyon da li ragiyandin da rast e Yekîtiya Niştimanê Kurdistan niha ew ku li televîzyon ragiyandin diyar e bes ew guhartin tê ser ha yanî ew min niha dibînim li televîzyon pêş xwe 533,000 denge partî mîlonek 73,000 denge bo yekîtî dibêjin 18 kursî Yekgirtûyê İslamî Kurdistanê 166,000 deng Rewtê Helwêst e Cemaetê Kevnê Keknûşîrwanin Birêz Elî Ehmed Saleh Keknûşîrwan Mustafa 25 kursî xwe hebû berê dema wefat kir jiyana xwe ji dest da li ser ew mîratê ku mabû girt ew girdek mabû ciyê goran ji ber ku dana ser kurê wî de millet aciz bû goran hanî sifir newey nû çû pêş di hilbijartinê niha de Cemaetê Keknûşîrwan deng dane Rewtê Helwêst ku Kek Elî Ehmed Saleh endamê goran bû pêştir û parlamenter bû kesekî xoşewîstî Keknûşîrwan bû ruhê Keknûşîrwan dîsa zindî bû bo wê Rewtê Helwêst di rêza çarem da tê 156,000 deng newey nû Kekşaswar niha li zindan de 137,000 deng pêştir pir bihêz bû niha hinek deng hatiye xwarê Komalê Dadgerî Birêz Elî Bapîr e 49,000 deng e û berê gel ew Kek Lahûr Talabanî niha di zindanê de 17,000 deng e ew ku bûne xwedan kursî da partî 29 kursî yekîtî 18 kursî bez ew encamê destpêkî ha Rewtê Helwêst 5 kursî Yekgirtû 4 kursî newey nû 3 kursî Komalê Dadgerî 1 kursî berê gel hê nebiye xwedan kursî belkû wekû kota yanî sîstemeke bo jinan heger heye war bigire ew kek bedrander e min serokên serkirdayên van hezba hemiyan nas dikim yek deqe rêzê min jî beşekî wan zor digirin û di nava danûstandina me ew ji bo min ne em bêjin ew ji bo min ciyê ku min xem xwar heval bedran Partî Sosyalîst Demokratê Kurdistan serokê wê birêz Mehmedê Hacî Mahmûd di Kurdistanê de sê hêzê eskerî hene Partî Hêzê Heştê Yekîtî Hêzê Heftê û Hêzê Partî Sosyalîst Demokratê Kurdistan pêşmerge tavê hemû pêşmergê Kurdistanin di Wezaretê Pêşmerge de hatine rêxistin kirin dema şerê Daeş çêbû dervay pêşmerge Partî Yekîtî yanî pêşmergê Kurdistan Partî Sosyal Demokratê Kurdistan li cepheyê pêş şer kir yek di dû serokê wê Kek Mehmedê Hacî Mahmûd ku temenê xwe mezin e li heftê derbas biye bi xwe li bereyê pêş şer kir min dît li şer da û kurê wî jî şehîd ket li Kerkûkê heqîqet bi fikra min wekû yekgirtû dibiya Partî Sosyal Demokratê Kurdistan deng bihaniye Partî Sosyal Demokratê Kurdistan 5 sala ji bo Kurdistanê xûn dide li dawiya salê heftê yekem car fişek li piştî ew meselê heftê û pênc Partî Sosyalîst bû li gel yekîtî wan yanî Partî Sosyalîst 5 sala ji bo Kurdistanê şer dike xûn de zêdetir li 5,000 şehîd
براستی خلق می کرد من بانگوازیه که بوان دکم اوای خون ده اوای شهید ده پارتی سوسیالیست به فکر من دبیا لپنج بو ده کرسی زیده تر جی بهانیا دویدا من خمگین بوم براستی یک یعنی گل ببخشین اوا پر گرینگه گلی کرد من دست گلی کرد ماشتکم گلی که قهرمانه از وی وکو اوه کینا یعنی مثلا من رز دگرم جرای خلق کردستان را ای پارتی سوسیالیست دبیا کرسی بهانیا یکیتیان اجتماع کردستان پیشتر کرکوک پارێزگار عرب بوو ڕاکان جوبوری نه پارێزگاری خو کرده سر به یکیتیه پا حلبجه پارێزگار نبوو نه بیا پارێزگار اوجی یکیتی اجتماع کردستان شنگل مرتکم یا شنگل چه بو گلو کی بسر از ناوی بیجم یعنی یکیتی جی بهیزه پارتی جی بهیزه یکیتی اجتماع کردستان لدما بری سروک مام جلال که نوشیروان جی سر کرده کی بریز بود که قادر حاجی علی که عثمان حاجی محمود و که کسرت هیرو خان که ملا بخچر اوانا همو کاراکترین بهیز بون لتلبجارتن 2005 دا باورم 40,000 یکیتی لپیش همو حزبا بو پیش پارتی بوش بهیز بو کاراکتر خون بهیز هبون کاراکتر ناسیار پارتی دموکرات کردستان کسی خون یکم کاراکترین بهیز یعنی مثلا مام جلال بو که مسعود بو سروک مام جلال سروک بارزانی نه سروک مام جلال جیان نما که نوشیروان نما و هنه کوکار دن جی هنه شما پارتی بو یکم دا یکیتی دویم پارتی دن سیم من یک به یک دکارم به صحت لسر واخلم لمن نخوازم ویتشتی بجم نکو دترسم من بس شو خدای مازم دترسم و پیش ملت کرد خود برپرسیار دبینم و من سیاست نداره که مو سروکی تبگار نتوی کردستانم من نخوازم یک به یک بکرم ناف دا لمن دیسا دبیجم دنگی پارتی یه یکیتینه یه یگرتونه یه هلوستن دنگی وانج یه پارتینه اوا دنگی ملت کرده راست پارتی پشکی خون اوایه یکیتی اوایه یه خواه لی اوانا همو کوم دکن تبل هف دکن پیکوا وکو هزکی مثلا پارتی یکیتی گوران وکو دستکی یک دست دچن بغداد بو پاراستنا مافی کرد اوانا وی دارید چه گلی کرد اوانا نشان نه حزبایتی لور بکن و عرب و شیعه سناجی تماشا نکن وانا وکو فلان حزب بیوان حزب وکو کرد دوسیای کرد باور بکه دما لکرکوک رفراندوم چه بو یه وانه هری میان رو هری نرد عبدالحکیم بو باورم حکیم بو و یه دن دوستی کرده اوانا جهاز ناردن کرکوکی بو کشتنه پیشمرگه یعنی دما دولت خواست آوا بکن رفراندوم کرد دوست هری نزیکی کرد هاتن شر کرن لگر ده مسئله نتوایی ده تو باور بکنه حوال بدران و باور ماده 4 لپارلمان عراق ده تو دکاری به کردی باخوی او دستوریه و ترجمه جدانینه ترجمه بکن بکی گوی خودم ل 320 نه اندام پارلمانته 320 لهول پارلمانتو بس مسئله حلبجه دکن تو باور دکی 4 کسا تنه او کربو گوی خدا اوی ترجمه بس 4 کسا نخواست پارلمانتره کی کرد لوی داری داخله دخوازه بسا مسئله حلبجه انفال مسئله دوسیه جنوساید بکن دبی ازی بکردی با آخوان او وکو حقه کیه زمان کردی عربی عراق رسمیه بس 4 کس او دکنه گوی خوب بو گودار بکن و بزن 2-3 کس خوی او 4 کس گودار دکن و بزن خول وان دکن نخوازن گودار بکن زمان کردی حز نکن از بو چه ویده بیجن از بو چه اکرم ازم مجاری جی بلکه حز نکن نخوازم راسته نه راسته اوانا عرب و شیعه و سنا لسر همو تشتی ناکوکی وانه سر امام علی لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلام درود خواه سر به حضرت محمد لسر همو تشتی ناکوکی وانه لبرانبر کرد یک هلویست و یک دنگ جالبر وی آوایی بروحه کی برایانه دبی کرد به یک تیم بچن بو مسئله موسول حوال بدرانزانی
واج هنکی بس اول ملت ما ازدی هي مثلا معضلات اره هي وانها راسته راسته دنابا راسته ريبيبليك خسر ده ريبيبليك اه خسر هي پی مرخ ملت. راسته پیگه یعنی به تمامی نهای پشتر اشکره ببه پیگه پارتی دموکرات کردستان جی لور بهیزه پیگه یکیتی نشتمان کردستان جی لور بهیزه ده شنگال دا تزانی لوی داره پشتی 2014 روش حاکیه گوهارتن دا اوانا جی لور هیزه خوهنه او حوال نوی داره مسئله شنگال نه هم بحثا پیروزیا نشتمانی و نتوی دکن کرد و کردستانی نه ام دبیجن پیوست هریما کردستان هیزن هریما کردستان به یک دنگ یک هلویست بچن شنگال 3-4 جار پیروستره شنگال برینداره شنگال شهید ده او هوال بدرانزانی او انفال کوهاتیه کردن هم بری کرده 182,000 او 5,000 شهید حلبجه 8,000 بارزانی 200,000 تو باور دکی ببخشید اگر من رقم راست نبیجم من باور ناکم چند هزارک رفات وان ترمی وان جد چولین عربا هانی بن جاره کردن او کرنه تسلیم عرضه کرنه یعنی باورم نه 109,000 لوی زیدتر کرد هیل جیر آخن هیل گوره بکومل دانه زیدتر لدو سه یعنی دو بو 3,000 کچی می ازدی هی نهات نرزگار کرنده راسته اگر دو کردستان دا یک جاردوی یک هلویست یک دنگ بن به فکر من شنگال اوی کد لوی داره دنگ قازنج دکن دوه نونری کردا دوی همو شنگالی بن چاوا دما حلبجه بو پارزگر همو فراکسیون کردستان به هفر پارلمنتو بجی هشت نه چون پارلمنت ام هناك زوب شن فرقسي جبو شنگال جی به فکر من نه تنه چند کسی لور نه ده کس کرسی لوی دی قازنج کن دوی همو شنگالی بن کرم کن تمام مالاتي اوا هما مدى سبيكر 37 دقيقه درباس من يجي جبر كم تخوازن انجام جوینین لامریکا جی بتر نقاش بکن بله اتخوازم باسا روجاوا بکی باسا باکور جی بکی قسمه کی بله ام هناك مثلا باشور تماما تاني برسه کی باشور يعني حكمت باشور كردستان و آوا به پشتیوان هل بجارتران گلو هوال بدران حکومت نه هیه کاری خوب برای واده به حکومت نسکنیه راستی من در راگیاندن در نها راست نخوازم هنه تشتا بیجم دجمن جی نیار جی مگودار دکن و من به برپسیارتی داخل مسئله ترسینی نه لید آخافتن روبرو دو قولی دا گل سروک و سرکردین حزبکان من داخلم ایمه هیوی دارم یعنی حکومت آوا ببه لی براستی ناکوکی هنه من پیش بینی دکر من خو راستی من تاج دما ما داخوی یعنی من دزام بو هناك تشت رو ددن باور بکه یک نمونه کی بیجم او روژا کو یکیتی پارتی دا آستی هری بلنده به هفره هفدیتن کرن سروکی هر دو پارتی من یعنی من هیوا خاص بم که پشتیوی هفدیتن پارلمنت و کارا با حکومت آوا به هنه کسا گو تمام همو تشتی چه بله من گل هنک سروکی حزبا مگو انشالله من راست در نچم خلط بم بس من هی تو راگیاندنک بلاو نکردم من زنبو او پروبلم نافخوایی چاره سر نبونه من جنها جی زانم هنک تشت چاوا دبه چاوا نابه جبووی من به برپسیارتی داخل من دبیجم هیوی دارم یعنی ناکوکی خود چاره سر بکن برگه دیالوگی کردستان مزنتره جه پوستین وزیری کردستان مزنتره جه گلک تشتا ریامه دور و دریجه اول بدرم من باشوری کردستان دجیم جارنا کرده می روسیا کومارین اوی کازاخستان دوی تو چال وردجی مثلا تو چاوا اداره دکی توش جیه که دن هاتی اول بدران ام تاکتیک مانورا سیاست دیپلوماسی یعنی جبو که اف قرفه مت شیبه نه اف آلا اوا همو جبو که مت بگیج موی آستی توجی خواته کی مزن تکرن نابد تو سر تشتکی راوست یعنی اوا کردستان آوزانی چمی دیجله و فراته کردستان روح و دله نابد تو وی کاروانی وی چمی وی آوی لوازارت کی در راوستی
نابێت tu wazerat bikî kevirekî bikî darekî pêş wê avê bigirî divê ev meşa Kurdistanê bo dewletê Kurdî ye yanî bo Hevalê vî me divê yê me bi fikra min tu pirs kir oxmet wê ava be min hêvîdarim ava be lê min dikarim tiştekî bêjim zanî min ev alana vir danîne nîşaneyekî polîtîk e bi fikra min di guftûgûyê pêvajoya aştî bo çareseriya meseleya Kurd ya Bakurê Kurdistan jî û ewayê Rojavayê Kurdistan jî te got Tom Barak telefon kiriye min di wê baweriyê de me hêvîdarim negêje wî hedî da lê bi fikra min Amerîka UN Fransa beşdarî guftûgûyê navberî partî Yekîtî bin baştir e heval bedin heger ewna beşdar bin bi fikra min rêkeftin wê çêbe du rê hene heval bedra min carekî bi malbatî çûme park ez vî nimûnî bêjim ji bo hemû temaşevanan li Kurdistanê hewlêra xoşewîst paytexta Kurdistan parkê Şanîdar he Şaneder min çûme wê parkê da parkê Şanîdar fotografêrek hat nas dikim deyt li park fotografêr he kamerayê wanê ew û ez resmekî te bigirim min nas dike min got vîdeo bigire min vîdeo girt ew vîdeo gel min parêzirawe min belav nekiriye li YouTube min got heger he helbijartinê Kurdistan dibare be oxmet ava nebe hê helbijartinê Kurdistan nebibû du me mabû berî wî salek û du me piştî wî Kanal 8 hat hevpeyvînek gelme çêkir Kanal 8 li ser meselê Hewlêr û Bexda li ser meselê aborî meş min hest kir Kanal 8 divê hevpeyvînan belav nake min ji kurê xwe re got Ronî ew hez dike bibe kameraman min got tu kamerayê min mobaylê min dayne bigire ez di roja sekirîm Kanal 8 ew hevpeyvînan belav nekin bi kamera min girtibû logoyê Kanal 8 min da ser min di wir da eşkere got min got hegera hilbijartina Kurdistan dibare be heye du senaryo hene sê senaryo partî Yekîtî rêk bikevin rastî senaryoya duyem hilbijartin dibare be senaryoya sêyem Amerîka Fransa Brîtanya beşdarî guftûgûyê partî Yekîtî bibin rêk bikevin zanî ew sê senaryo hene ca min ji wî zêdetir naxwazim bes na hevalê me tiştek ku mereq dikin fikrê te di derbarê pêvajoya Bakurê Kurdistanê de mereq dikin ji ber ku beriya demekî hin îdayên te hebû di kanalekî Kurdî de îja tu bikaribî hinekî pêşbîniyê xwe ji me re bibêjî Selaheddîn Demirtaş te got tê berdan hê jî nehatiye berdan min got pêş Newrozê te got min got pêş Newrozê te got Öcalan jî tê berdan ne wisa Ocalan azad biye bes zirûfê wî cude Ocalan bi xwe rihekî wî azad he di zindanê de lê niha wekû serokê Kurda li Bakur û Rojava temaşeke peyamê wî ji bo hemû konferans festîval yanî Ocalan niha îdareyê Kurda dike li Bakur û Rojavayê Kurdistan îdarê prosesa siyasî dike Tirkiye di sed salên berê de Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü birêva dibirin piştî wî zemanê demekî Ednan Menderes dest pê bû Celal Bayar piştî wî meselê Ecevî Demirêl dest pê bû Ozan piştra zemanê Abdullah Gül û Erdogan Tirkiye niha eva çend salek e bi taybet Tirkiye Baxçelî Erdogan Ocalan yani ew her sê serok û serkirda birêva dibin niha eksenê Tirkiye îdareyê Tirkiye heval bedran eva yek sal e sê kes îdare dikin birêva dibin û çilû sê lîder Ocalan Baxçelî Erdogan yani serok apo wekû serokkomar Erdogan wekû serokê MHP Baxçelî ji wan jî bihêztir e ew nehatine ser xeta Ocalan Demirtaş azad dibe partiyekî nû ava dibe hegerekî bihêz he Demirtaş bibe serokê wê partiya nû yan jî karakterekî din
Hocalan şert û merci wî tê guhartin da hegerekî bihêz he bê bo parlamento biaxive lê min berê janî bû ziman heval Bedran li Tirkiyeyê du senaryo hene yekem heta 2028-29 bisekinin di dema xwe de hilbijartin bêkirin berî hilbijartina Tirkiye hinek gava bavêje ew partiya nû were avakirin da Uçlu İttifak AK Parti MHP partiya nû ji bo prosesa Tirkiyeyê Erdogan dîsa bibe serokkomar û AKP MHP partiya Kurda bi hev re îdarê Tirkiye bikin niha Erdogan gava nevêje ji bo xelq sar nebe mesela li Kurdistana Başûr jî ne zortirîn proje di vê mehê de hatine vekirin zortirîn kar yani xelq germ dibe ji bo biçe ser sindoqê dengdan Erdogan gelek gav biryar li ser dane her sêka bi hev re û ez vî yekem car di kanalê te de bêjim hevdîtinên sêqolî navbêrî Serok Öcalan Serokkomar Erdogan û Serê MHP Bahçeli çê dibin bi hev rû bi rû zindî ew ne hevdû dibînin yani hevdîtinê sêqolî çê dibin li ser dewletê diaxivin biryarên cidî girtine lê hîştine bo dema hilbijartine ewa senaryoyek heval Bedran berî vî min te me axivî 20 roj berî vî bîra te tê mesela Bahçelî pir tund bû erê min got Demirtaş azad bibe ez soybetek yani espriyekî bikim pêkenîn Erdogan Bahçelî ji bi giliyê mikirin piştî min wana Bahçelî got divê Demirtaş azad bibe Erdogan jî dijî derneket newsa yani ew hevtevîna min te diyara temaşe kirine yani dema min axivî ya dema min te me axivî wê demê Bahçelî behsa azadkirina Demirtaş net kir Erdogan ji net tabii eva sohbet ez esprî dikim yani axaftinê min rast derket Bahçelî divê pîvîst e azad bibe û Erdogan jî dijî wî derneket yani biryar hatiye dayîn razî bûne jî ihtimal he berî serê sal yan berî Newrozê azad bikin bibore senaryoya duyem axaftinê te bîra te neçe senaryoya duyem heval Bedran senaryoya duyem hilbijartinê pêşwaxt li Tirkiyeyê tu zanî di dîroka Tirkiyeyê de hilbijartinê pêşwaxt çêbûne Bahçelî rojek rave bêje Tirkiye bir erken seçimi ihtiyacı var bir erken seçim ihtiyacı var bêje pîvîstiyê pêdiviyê Tirkiyeyê bi hilbijartinekî pêşwaxt he em bêjin 2026 yan 27 tabii wê demê gav zêdetir bêne havîtin tu axaftina xwe bêje ez tiştê din jî te re bêjim senaryoya sêyem ya herî xeter Canan hevalê me dibêjin çima pêşbînî sedî sed hema dernakevin hevan no pêşbînî analîzekî siyasî ye canan aynı heftede aynı mehede dernakevin ama di demên pêş de derdikevin wekê çi ye wekê merov wextê rêyekî de diçe hin astengî derdikevin pêşiya mirovan di wê rê de canan hewciye mirov vegere وقتی که وگری نوی معنی که تو ودگری دچی مالا خواه و تو سری ست تماما ودگری جبو تو ریوازه که دم بگری اما محقق دیگه هدفه یعنی تشتی که باور بک یک رمضان کریم دو بیجه درد کevin mesela praniya ez bixwe şahidim praniya gotinê wî divê bernamê de derketine hep pêvajol holê tune bû hê Tayyip Erdogan û Devlet Bahçelî re digo dagirker û qirker û şerefsizker û nizanim çi ker Remezan Kerîm got demên pêşme de hûn êvan gotinan bi kar neyînin rast pêvajo dest pê dibe rast e heval Bedran seda set lê gel Xudayê mezin e Erdogan bi xwe seda set nikare bêje yani seda set mesela planekî te he bûş planekî xwe bo Iraqê hebû seda set derneket xwedî Serok Öcalan Serokkomar Erdogan Bahçelî ewana tiştê ku dibêjin seda set dernake yani seda set ewa tiştekî din e yani di dema pratîk da tiştekî din derdikeve min te me got em destê me dabûne em saet ne hevdîtin bikin yan de me kire 11 de yani seda set destê Xudayê mezin de yek du
dema tu dikevî nava kar guhartin têda çê. Yani elbet. heger min serokê Tirkiyeyê bim jî serokê dunyayê bim jî seda set nikare rast derkeve dema mesela Putin dema şerê Ukrayna dest pê kir fikrekî din hebû. Trump digot min bi du sê roja temam dikim. Yani seda set hetanî ewey biryar dest wan de nikarin cîbicî kin çünkü di pratik da hene tiştê din derdikevin. Vakti Heval pêvajî bedran vakti ez hema gotin bêjim hema vakti pêvajî dest pê kir serê salê û serê sala derbas bû. Rêveberên AKP derketin gotin herî dereng heta Sibatê heta Newrozê ez behsa Newroza rast pekekî hemî çekî xwe datîne her tişt xilas dibe Rast. pêvajo bûyî dibe. Dernakeve şert Rast, şûr rast. merc nemüsaidin civaka Tirkî nemüsaid e civaka Rast e. civaka Kurd jî êdî ji ber ku xwedî destkeftîye dibêje ber bê Kurderê ve diçin. Gelo pêşiya me Rast. Kemal gelo em dîsa tên xapandin. Yani wisa ne hêsane. Hêdî Rast e heval bedran meselê din Kurd senaryo herî xeter yan tiştê ku dikare bibe 2026 bo Tirkiye krîtîk e. Xwe Birêz Ocalan jî ew behs kiribû berî wî. Pir krîtîk e zanî niha di vir da sê kesayetî hene. Birêz Baxçelî, Birêz Erdogan, Birêz Ocalan. Ew her sê serkirde. Heger yekek tenduristî wan têk biçe bi emrê Xwedê yan bi emrê însana mudexeleyek çile. Tenduristî wan têk biçe pêvajo zerar dibe. Bawer bike. Heger Erdogan dilî wî bisekine. Ja bi emrê Xwedê ve yan bi yê însana ve. Yan Birêz Ocalan mesela yan Erdogan rewş tê guhartin. Ya din heger şerrekî mezin çêbe li Îranê Amerîka, İsraîl li Îranê bidin guhartinên di rojhilatê navîn de bandora xwe li ser Tirkiye. hevan o tiştê Yan- ku rêvebere kerê dibêje not bikin binêrin Tabii ez rasta tiştê dîrokîne lê ez ser hemû venakim siyasetmedarekî muhîm ê Tirkiye di sala 2026 de dikare bibe xwedî problemên tenduristiyê yan jî bibe xwedî problemên jiyanî. Êdî û çawa fehm bikin. mesele min dibêjim nimûne yani mesele pêkdadan navberî Amerîka İsraîl di xaka Sûriyeyê bibûre navberî İsraîl û Tirkiyeyê de li ser rewşekî di xaka Sûriyeyê de. Yani derengmayîna pêvajoya aştî çareseriya pirsa Kurd rîskekî mezin e bo Tirkiye rîskekî mezin e bo xwedî Erdogan nabe xeletiyên Birêz Ozal dibareke dema salê nodî Sadam kete Kuveyt nod û yek Amerîka li Sadam da bi Cengiz Candar navberî du serokên sê serokên Kurd Birêz Ocalan, Birêz Barzanî, Birêz Talebanî hevdîtin çêdikir ewa Mezopotamya Ekspresî kitab li gel min e lê Ozal dereng xist kire nod û siya 3 sal 2 sal dereng ket nod û yek dest pê kirin nod û sê hê pêvajo bû min hêvîdarim Birêz Erdogan dereng nexêre çünkü 2026 li rojhilatê navîn hem li nav Sûriyeyê de hem li nav Îranê Iraq û Tirkiye bi taybet Sûriye Îran Iraq jî guhartinên cidî li rêda ne dikarin çêbin bo vê min ew senaryoya got meselê hilbijartinê pêşwax û bûyerên navberî yani hilbijartinê pêşwax her wiha jî biyarên alos ewa 2026 heval bedran ji bo Bakurê Kurdistan Tirkiyeyê yeme dîsa min bi rêgeyê kanalê we dawa li hemû gelê Kurd dikim yeme piştgiriya pêvajoya aştî bikin gelek kes hene serok apo tawanbar dikin axaftina dikin bi fikra min ew hedê wan niye serok apo teslîmê dewletê Türk nebiye pozisyona xwe ne azad ruhê xwe ne azad parastiye lê niha rewş wa dixwaze min wê demê jî got PKK çek danane tê bîra te me dengekî bilind qîl kir pir bi hêrs got nabe gelê Kurd çek dayne tê bîra te ne yani Kurd çek danayne lê em siyaset dikin dîplomasî dikin heval bedran bo ku yek saetî de em temam bikin
اگر پید باش بم دروازی روجاوای کردستان بند 3 دقیقه باخر کرم که اوای داویه دخوازم سر روجاوای کردستان هفدیتنا ترامپ لگل احمد شارا یکم بر روی پروتوکولی لداری پشتوا پیشوازی لیکر لداری پشتوا نه پیشوا او یک دو ترامپ سر کرسیه کی ها راوستیا بود یعنی وکو ماموسته سر کرسیه کی راوستیا بود احمد شارا واناجی لپیشوی راوستیا بود یعنی به پروتوکولی آلای سوریا آمریکا وکو همبری هفت وکو دو سروکا رونه نشته بود حتی ده یکی که داشت ترامپ سر کرسی خود دانش رو نشته بود ترامپ احمد شارا به پی راوستیا بود یعنی پیشوازی مسئله هفدیتنی وان چطینه روجوارا از نه بمسر بید یعنی گلی کرد گلی کی او بونه خمگین بونه یعنی ترامپ پیشوازی کرد وی هم وکو سروکومار هم نه وکو سروکومار یعنی تشتکی مامناوند هول بدران جبو روجاوای کردستان چطینه یکم من دسری برنامه دا گود دوین من نمونهج سروکین کردا بارزانی طالبانی بینن که اوانا لکوشک سپی پیشوازی دکر لدمین بری دا بفکر من بریز مظلوم کوبانه و دیپلوماسیا کرد بریز الهام احمد وانا لد 3-4 سال بری دا دکاربون دیپلوماسیه که خورتر بکرانا لکوشک سپی لامریکا باشتر پیشوازی لوان بکرانا بفکر من دیپلوماسیا کرد دوی دا ضعیف ما دبی روجاوای کردستان دوی ملی دا رخنداینی خوب ده دو فاکتورا ترکیه هاکان فیدان گلکی خبات کرد که کردا پیشوازی نکن احمد شارا پیشوازی دکن دبیا هم بریز اوجالان هم قندیل یکک لشرطا لپیواجوی آشتی دا داینیم که نابه ترکیه لدجیتیا روجاوای کردستان دا مسئله دیپلوماسی ده مسئله سیسیا آمریکا وکو دجی داعش شر دکر و یکو حوالبند آمریکا بو کرد بون او تروریستین ده شر دا هندا کرن کرد سر کفتن ریباتک کرن ستی واندا نها لوی داری پیشوازی واندکن او جبو آمریکا جبو آوروپا خالکل رشت سر واندمینه یادن حوال بدران داویه دا دخوازم تشتکی بیجن جبو همو گلی کرد تزانی چما پیشوازی احمد شارا کرنه هم دکاره نیقاشه که دورو درش بکن لی کرد به دو آخفتنه جبر که سر زانی چما جبر که سروکی دولت یما گلی کرد مظلوم کوبان سروکی دولت نینه یما گلی کرد اگر ببدنه خودان دولت پاسپورت خون و پیشوازی لنه ترامپ بو دا آستی بلنده پیشوازی گلک سروک دولتا دکه نه باشوری کردستان بهسترج لدولتا جبر که سوریا دولت بووی یما گلی کرد حوال بدران بفکر من دوی هدف می داوی لهر بشکی به اگر لباکور نه ولی روجاوه دوی ما خبات بو دولت بون بکن کد ام ببنه دولت به ناسنامه خو او دما پیشوازی مجی دکن لیده داوی دا مدی صد خازم بیجم 2026 گوهارتن چد بن لسوریا یعنی 2027 امر احمد شارا گلکی دریج ناکشینه لداویه دا دمکی پیش تا من مزگینیه که خیره دادم گلی کردستان بریز مظلوم کوبانه لکوشکی سپی پیشوازی لید بنده بن اوا هم آگاهیه هم صدا سجی رو داده و ده من بیا بنویسینم اره مظلوم کوبانی و القصر پیشو قصر سپی دم پیشتا واره پیشوازی کرن و نه به دری پشتوا به دری پیشوایی بچه هندرده هیویا مجی اوه نها و دیالوگا شام و روجاوا بدومه هنکی نها سکینیه پشتی که شارا وگر سوریه اوه بکر من دیالوگه چی بکن دیسا دیالوگ بردوامه لیل سر مسئله او شر مزن امریکا اسرائیل دجی ایران ما یعنی کرد وی پوزیشن خوب بپارزن او دیالوگا وی بردوام به او کرد به هستر بن حوال بدرن عمل بر خلاص بکن
Tamamen. عزیزی تو هر دم سرکفتی و بختوار بی بجی کرد و بجی کردستان. gelek spas dikim ji bo pêşbîniyên te ji bo analizên te hevan ne hûn jî her hebin gelek spas dikim ji bo we jî ji bo hebûna we ji bîr nekin û bibin abone bibin endam bil gorî imkanê xwe vê kanalê em bi hev re pêş bixin kanala netewî her hebin راست گلک سپاس بجی کرد و بجی کردستان عزیز